از باوی احمدم و عمرimi 83 سال چیبونا و کرمی اما ای سال 17 سالی گو گرتنا و تحبسه ده بیسون جو بی سبب نسر دعوا فتو او گرتنا تمام فلوسه فتونا يعني سر شبرقو مسلمانا او قلتنا خصنا حبسيها مش حكومتي تخوازن قو يعني دا دعوة يعني وان يرقلا مش بكن يعني وان يعني محكمة من المحكمة وسؤال وان كان يعني وهم بيش حكومتي تخوازن هم زحمة مقدور وهم كان انا بروان بوان حبسي منو كان نوان ببينن هم اختيار بونا السعودية هر دوجي اختيارن عمري ما 83 سال عمري من 1935 doğumluyum. 83 سال عمري منه نما كان مهرمان بينمجي دولتي تخوازن وجارة كديوان من محكمة وان يرقلا مش بكن يعني وان او دعوان نو بكن بسونجو بسبب او خصنا حبسي جبرقو مسلمانن وجبرقلو خصنا حبسي حبدا صلاة كلمة حبسي ده ما كساق جدي شكنجادة معايا هم شيء تشيبون هم هي جران ويا بروشيت بيرا تشيب ويا والله يصال نقوش كتقول عشيت تفجر ما بيتيا والزحمة خير بيا قرآن بي نقلت شو ما نافان جي قتيايا ام عدالتي تخوازن قلت تشتكي زوان ربكن وان بردن وما كامي تشابكن استريش بقي في لكاية وتشنا بالي ان نكارم وهذا تشابكن والله از نكارم وما بالي اطفيان كارم عرب اجي تنيا واز نكارم وازاف از بيريتكم والله تشتي قلتين بيرام از هما ناين قلتن والله الشباب دي اختي تشكن بوم الشباب حتى صبر نظام دفي قرل برتخوض تقول دفي قرل متخون تقول دفي وان وكا قرانة دفي البرمان حسكو باكي حتى بر القرآن تخنت وما متحاجرات كريم وبيقا جي ديسا لازم عدالتي تخوازن قاما وان جارك دي بقرينين وان محكمة بكن وان برد. Eşim 17 yıldır cezaevindedir ve FETÖ mağduruyuz ve 28 Şubat mağduruyuz. Yıllardır işkence görüyorlar, cezaevindedir. Bir ay işkencede kaldı. 2 tane çocuğum ve 2 çocuğumu da tek başıma büyüttüm. Kaynanam ve kayınbabam onlar bana destek çıktılar. Ve yeniden devletten istediğimiz yeniden yargılamak, onları yeniden yargılamalarını istiyoruz. Evet, onları yani yargılanan ya adil şekilde yargılamadı ve FETÖ mağduru yani FETÖ onları yargıladılar. O yüzden yeniden yargılamalarını istiyoruz ve yeniden sadece yani suçu yoktu, sadece İslam kimliğinden dolayı yani Müslüman olduğu için yakalandı. Hiçbir suçu yoktu. Ben Ahmet Durmaz'ın kızı Hilal Durmaz. Ben 2 yaşındayken babam cezaevine girdi ve 17 yıldır cezaevinde babam. Yeniden yargılanma istiyoruz, adaletli bir yargılanma istiyoruz. Biz 28 Şubat mağduruyuz, FETÖ mağdurlarıyız. Adaletli bir şekilde yargılanma istiyoruz. Biz hükümetten lütuf istemiyoruz. Biz tekrar yargılanmasını istiyoruz ve tekrar babamızın aramıza dönmesini istiyoruz.